Sino tinangibal lang iti basura dito igit ti paradaan? Sana siya. Sana siya. Makayan pa siya. Not me. Matgayam ti mga angot ka. San nga rod asyak ko na? Inaramid naman ito na basurahan dito igit ti paradaan. Kababayin ka dagiti pasaheros nga umayaglugan. Ay, Che. Shh. Amok no sino tinagibal lang. Asinaw? Ha? Kaya di mo binagana bawal ti agibal lang iti basura di tayo? Ni Kapitana tinagibal lang. Anya? Nantik ba na? Wine. Nasiputak idindis na. Pagarup na siguro nga awan nakakita ken kwa na. Ang nakita, Che. Ay, sana rumba nga pagbasurahan dito'y paradaan. Kabala matilawan yan, Tem. Ah, ungtan na kan tubay. Ay, sigurado abalo na tinak na ikay. Ay, aguli magtailatang aro din ah. Narigat ti maungtan. Ay, mas daawa kagawad. Nagadumatan kag kaiwara a basura. Ay, Kasanaw, Kapitan. Kat magsibalang matitibas basura da. at damat umno a pagibilangan iti basura. Apay nga iti igid pa iti kalsada wano dalan ti pagibilangan da. Ay, Ano dinilaw ko iti na minsan ni Marituyag. eh, Tanakita ka nagibalang ka nagiti basura da. rumbeng la adilawam kagawad. Ambom ti sungbat na, Kapitan. Anya nga iti sungbat na kagawad. Apay ngay kano dagiti tanod kan kagawad. Kan oray pay ni Maribalang. Kat agibalang dalakta kano mat iti basura da. Iti oray sa dinaw. Na. Itatla na mo data. Kasta ka de, Kapitan. Oo. Si kalatin na kamo kagawad. Ay, nupud no madeta. Jak itulok deta nga arami din da, nay. Kasla day jay niya, Kapitan. Day jay ni, nakakalubong alakay. Makita am. Wan, makitak may. Na. Anya nga dyan patulid na iji-igid ti kalsada. Hay, Basura day jay, Kapitan. Kanday ta alakay, katawan sa balay, no saan ani kabadong. ay. Sana mapalin dito yung arami din na. Nakasarita. Kasta ti aramid da kan ni Marituyang. Ang sinsinublat da nga agibal lang iti basura, iti igay. Naibilang ko man di basura sa nasakaw. Ang gabi na ka. Ay, paray. Sige mo ganyan paray. Abay. Nakita ti naramid mo. Inaramid ko nga. Ti panangibilang mo iti sangasako a basura dito'y igid ti highway. Ay nakita. Nakita ka mismo. Iso di ka aglibat, Ay kahit nasaya at matano nakita paray. bawal ka gibilang iti basura iti igid. Adda ordinansa tayo maipapan iti data. Amok abawal paray. Kan amok may nga da ordinansa tayo. Apay nga ron nga ramidin pala nga. Kaya't mo tapagmultaan ka. Sakbay pagmultaan na paray. Pagmultaan pa'y mga raw ni kwaraw. Abas talatan mangipuruwak iti basura na di tating nga ti highway. Anya? Ay, ada pa manaknak mo iti data nga ibagbagan. Nakita paray. Amok ti aldaw kan oras ngay narabid na. Naa. Ay. Isa na mabalin kanyak data. Itag man no kabay lang mabagbagan kan pagmultahin dagiti kabagya mamang tubngar iti ordinansa. Ha! Che, kita ano sino ti mas asidag diti paradaan. Sino ka Tanggal ka. Nani. Che, makita na di basura diti paradaan na. Ay, unak tumot namin kan kalinisan. Nagsilsil po na araw. Kwaraw! Abay ang kail. Naa. Anya dayjay nga angot. Anya nga angot ang kail. Awan mo ti maangot ko. Nagpangsitan. Apay, di ka aglinlinis dito. Ay, kuha kapitan. Adang ngilngilawan basura dito, igit ti paradaan niyaw. So ti maangot ko. Kuha ang kail. Anya kuha. Ibagam nga minin Sikan ti mga ibaga. Anya ti kaya yung ibaga. Ibaga mong chip. Ay, kuha ang kail. Dagita basura kat imbal lang ni anti ditawi. Anya? Walang kail. Sino kasta? Una, di nakadanon kanyak, ada kayo akakabagyak ti agibelbel lang iti basura? Ni Chip Kwaraw, kayo iti nga ti kalsada, tinangibelangan na, kapitan. Ako lima ka man, sa ukasaw. Amom abawal ti agibelang iti basura dito. Amok ang kail. Amom gayam.
Among pa'y nga adda ordinansa ang nga magibulang kalata. Wanang gail. Ken apay nga inaramid mo. Among bawal. Amok tisong ba na dahi ta kapitan? Agsawa ka man ay. Anya tisong bat na usay. Angkel nakakano nga main. Isu nga oray bawal, aramidin na lata. Kas day. Pues, siyak nga angkel mo timang tubngarkan ka. Ken siyak nga angkel mo timang multakan ka. Apay nga yang gail. Agmulta ka. Ken aglinis ka, kadag iti basura. Munggunaw. Ay, agruam kayo. Ay, sos. Di ka glibi-libi dita, Chef. Di nakmaala iti drama. Waraw. Apay asak langit ti madusan. Puray kumamot niyan ti banang nga. Apay ni Kwarog, agwalwalis mat-ijay igit ti highway. Ay, dosa na dayta. Gapoy ti panangibulang na iti basura. Dita tenga ti kalsada. Ha? Dinusam ti kaanakam? Ay, di ka lang maasyan mo. Pinagwalis mo pa ay. Apay akasya. Kat di na mo asurutin ti paglintigan diti barangay. Amin akabarangay ako. Ken kabagyak. No agtubngar iti lintag. Ay madusa. Anya ti kunam inteng. Isu nga oresi ka. Naskan nga agmulta ka. Siyak nga asawam. Pagmultaam. Oo. Na, Tinubgar ma. Ti ordinansa ti barangay. ay, awan tinubtob ngar ka. Ay di ka man aglibak si kabanang. Na, Ada nakakita kan ka iti naramin mao. at, Isu nga community service ka. Kas multam. ha? Ay, namnaminsan lang matday jay. Pagmultaan nakidain. Ay, uray pa'y manam na minsan. Basta tinubngar mo. Ay madusa ka. Tapno di da katulada. Indagiti da duma. Ay, awan nakakita kanyak. Hindi naramid ko na jay. Ha! Anya nga awan. Aduti nakakita kan ka. Iswa dagiti bumarangay ka. Tuladan dan. Kaya ramid yun. Ada ayamang. Ada. Na, Ni kumari matuyang. Tinulad na tinaramid mo. Ken adu pa tinang tulad. Chicks. Apay day tawalis nga igamaw, maribanag. agwalisak dito'y paradaan da Kwarog. Ay won, maray. Nasken awalisam dito'y paradaan da tanagbangsay. Ha? No apay mga men ang nagbalinmutan apag basuraan ditaw. Ay, dayto'y tidusak, maray. Iso adi naktultuladan. Asin now tinangdusaken ka. Ay, asino kumapay ngay. Niinting Anya, di na ka pinasensyaan. Ay, pinagmultanak pay Ay, binayadak ijay barangay hall. At darisibo na. Iso awali sa tiimbalang ko basura dito'y paradaan. Tapno saan nagungat ni Intay. Kumikita talaga ni Kapitan. Sigsiguraduan na at alaga ang apanak agwalis. Alamaray, ingka nga rudeng tanay nakabanikos. Awanan di madinga angot dito'y paradaan, Chef. Preskon ti angin dito'y. Saan na nakababain kadagiti umay nga babalasang. Saan ka man nga umisang-isang dita? Ha? Apay kumangay ko no nagmaya gaya makitay no nalinis ti paradaan, Chef. Nakita mo't itay, imay nagwalis dito ni Kapitana. Oh! Di mo matayan nakita. Ang nagwalisak ijay kalsada. Ay wala ta, dabasol mo. Ay na, himbagi din tadi ka tinultulad. Ay, nawanin ti karga ti walit ka. Ay, sigurado puro resibo na itan. Pinagbayad ko iti multak di kakaisuna, kwarta. Ay na, himbagi din tadi ka tinultulad. Naibos ko mamot ti kwarta ka pinagmultak. Ay, Apay ba daw sa dino ti papanam ta nakaigam ka mag-itiwalays? Ay kat mapangkumalinisan na, da di basura nga imbalang ko di igit ti kalsada. Nariga tayo, nagmulta Ay won, naungot ni Kapitan ita. Pagmultaan na, kan paglinisan na dagiti agibulang iti basura dito'y kalsada. Sapay nangina ti multa. Sayang mag bayad ka. Igatang talaangan ay iti sidaan ta. Oray si kamot Ang kamuwalisan di basura nga imbalbal lang mau. Kasapulan pa'y aya. Apay, kaya't mau, tiyak multa.
Pangalaak nga iti kwarta. Mala, aggidan tangarudan amapan agwalays. Apay nga agap apa kayo, met? Kasano mga main kapitan, nalawlawa mo ti kayat nawalisa. Malugya ka? Nalawa ti winalisa paray. At ado mga mente istoryana ngam di pa nagwalis na. Na, day tala abanag ti pagapaan nyo. Anya ti kayat yaw, agmulta kayo. Pagmultaom ni Badong, kapitan. Sikat irumbang ngagmulta, tanareklamo ka. No di kay latag tinunos. Talagang agmulta kay adwa. Ha? Hapay ngay mo't paray. Saan nyo amalinisan da ito'y rinugitan nyo aglawlaw ti barangay? Ay, ulitak manan Ulitak ti ordinansa ti barangay, maipapan iti basura.